Mwisi y'uyu munsi hari ibintu abantu bahiga kurusha zahabu, ibintu byatumye hari inyamaswa zenda kuzimira burundu zikava kwisi kuko barushimusi bazihigisha uruhindu. Inzovu n'inkura ni zimwe mu nyamaswa zifite amateka maremare cyane, ariko kandi zifite ibintu bibiri byabaye isoko y'amafaranga menshi: amenyo y'inzovu yewe n'amahembe y'inkura ni kimwe mu bintu bifite agaciro gahambaye mwisi nzima. Ariko se ayo mahembe akomoka he? Kuki ahenda cyane? Ni bande bayakoresha? Ni ibihe bihugu byinshi nyuma y'irimbuka ry'izi nyamaswa ziri muri 5 nini kwisi, cyangwa se ibyiswe Big 5 animals in the world? Kandi se ni gute ibi byagize uruhare mu kurimbuka k'urusobe rw'ibinyabuzima ku mugabane wose wa Afurika? Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nje mugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, dukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho. Niko ngwino nkutembereze, tugiye gukora urugendo rurerure twinjire mu mateka y'amahembe y'inkura n'amenyo y'inzovu, amateka yuzuyemo amafaranga y'amaraso, ubucuruzi bwihishe, intambara, ukuzimu kw'amayobera ku nyamaswa zitazi icyo zizira. Inzovu ni imwe mu nyamaswa nini kandi zifite ubwenge bwinshi kurusha ahubwo izindi zarizo zose wazigereranya nazo. Ikintu cyatumye abantu barushaho kuzihiga n'amenyo yazo azwi nka ivory. Mu myaka ibihumbi ishize abantu bo mu Misiri ya kera, Ubushinwa ndetse ahubwo n'Ubuhinde bakoreshaga amahembe y'inzovu mu gukora imitako y'ubwiza, amashusho, ibikoresho by'abami ndetse ahubwo n'ibikoresho by'umuziki nka za piano. Hari abanditsi benshi bagiye bavuga ku bucuruzi bw'amahembe y'inzovu, harimo nka David Livingstone ndetse na Henry Morton Stanley. Aba bagabo banditse uburyo Afurika yabaye isibaniro n'isoko rikomeye ry'amahembe y'inzovu kuva mu kinyejana cya 19. Muri icyo gihe abajyaburayi bazaga muri Afurika bagashaka amahembe y'inzovu menshi cyane, ubwo agapakizwa amato akambutswa inyanja akajyanwa gucuruzwa mu bihugu by'i Burayi nko mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa n'Ubuhinde, kuko yageragayo ahagaze miliyoni nyinshi z'amadolari y'abanyamerika. Ariko se ubundi niki gituma amahembe y'inzovu ahenda bene aka kageni ku buryo abantu benshi bashyira ubuzima bwabo mu kangaratete bashaka amahembe y'inzovu, dore ko benshi ahubwo banahasiga ubuzima? Amahembe y'inzovu agira ubwiza budasanzwe, ibara ryera cyane kandi ryoroshye kubazwamo amashusho yewe n'indi mitako y'akataraboneka y'ubwiza buhebuje. Kuba amahembe y'inzovu aboneka gake cyane nabyo bituma igiciro cyayo kiba ntagereranywa. Kubona amahembe y'inzovu bisaba kwica byibura inzovu, ibi byatumye inzovu zigabanuka cyane, bituma amahembe y'inzovu aba imari ishakishwa cyane kuri black market cyangwa se amasoko atemewe na leta. Mu bihugu byinshi by'i Burayi na Aziya abantu benshi bizera ko amahembe y'inzovu ari ikimenyetso cy'ubukire, icyubahiro yewe n'igitinyiro, kandi ikindi cyatumye igiciro cy'amahembe y'inzovu gihenda kurushaho ndetse no gutumbagira ku buryo budasanzwe nuko yaciye ku isoko mpuzamahanga ariko agakomeza gucuruzwa kuri black market, bituma kuyabona biba ingorabahizi dore ko yigondera umugabo w'agasiba undi. Hari inyamaswa nyinshi kwisi zifite agaciro gahambaye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ariko ku rundi ruhande hari abantu bazibona nk'isoko y'amafaranga menshi. Inyamaswa yitwa inkura cyangwa se rhinoceros ni imwe muri izo nyamaswa. Mu myaka myinshi ishize amahembe y'inkura yabaye kimwe mu bicuruzwa by'inyamaswa bishakishwa cyane ku isi ku masoko atemewe ya black market. Ibi byatumye abahigi barushimusi bahigira inkura hasi no hejuru, bakazica amahembe akajyanwa ku masoko yo muri Aziya yewe no mu Burayi. Ariko mbere y'ibyo byose reka twibaze, ni iki gituma amahembe y'inkura bimari ishyushye akagira igiciro kitagereranywa ku masoko mpuzamahanga? Impamvu ntishingiye ku kamaro kayo mu buvuzi bwemejwe na siyansi, ahubwo zishingiye cyane ku myemerere, imigenzo ya gishitani n'ibyo abantu bazibazaho cyane bakagira amatsiko y'amahembe yazo, cyane mu masoko amwe namwe yo muri Aziya. Ibi byatumye amahembe y'inkura ahinduka igicuruzwa gishobora guteza akaga gakomeye urusobe rw'ibinyabuzima hirya no hino ku isi. Mu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kimwe mu bintu bikomeye bituma amahembe y'inkura ashakishwa cyane ari imyemerere imaze igihe kirekire yambukiranyije ibinyejana byinshi kugeza uyu munsi. Mu bice bimwe na bimwe by'isi hari abantu bizera cyane ko amahembe y'inkura afite imbaraga zidasanzwe, aho bayifashisha mu gukora imiti gakondo, mu gukora imigenzo ya gipfumu, kwirukana imizimu no kuvugana n'ababo bapfuye, cyane mu bihugu byo muri Aziya. Uretse kandi n'imyemerere ijyanye n'ubuvuzi gakondo, amahembe y'inkura agurwa n'abaherwe benshi akagaragazwa nk'ikimenyetso cy'imbaraga, uburinzi budasanzwe ndetse n'ubutunzi buhambaye. Ariko hari ikibazo kibazwa kurusha ibindi: kuki igiciro cy'amahembe y'inkura kiri hejuru cyane kandi kigakomeza kuzamuka kuri black market? Hari ihame ryoroshye ry'ubukungu rivuga ko igicuruzwa gishakishwa n'abantu benshi ariko kandi kikaba ari imboneka rimwe ugereranyije n'abagikeneye, igiciro cyacyo kiratumbagira ku buryo budasanzwe. Ibi nibyo byabaye ku mahembe y'inkura yewe n'ay'inzovu. Amahembe y'inkura ntashobora gukorwa mu ruganda nk'ibindi bicuruzwa bisanzwe, akomoka ku nyamaswa za nyazo kandi ziri gukendera cyane ku isi, n'izisigaye zikaba zirinzwe ku buryo budasanzwe. Ibi byatumye igiciro cy'amahembe y'inkura kizamuka kigera ku bihumbi 25 by'amadolari ku kiro kimwe, aya narenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byatumye habaho icyuho hagati y'abantu bashaka amahembe y'inkura n'uburyo bwemeye bwo kuyabonamo. Niyo mpamvu tutagomba kureba gusa ku giciro cy'amahembe y'inkura, inyuma yacyo hari icyifuzo cy'abaguzi benshi, ubuke bw'inkura yewe n'amategeko mpuzamahanga arwanya ubucuruzi bw'inyamaswa z'ishyamba butemewe.
Ni inkura zingahe zicwa buri mwaka kubera ubu bucuruzi no gushaka indonke? Imibare y'umuryango mpuzamahanga uharanira kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere IUCN watangaje ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 muri Afurika yose habonetse ibirego 516 by'ubuhigi butemeye bw'inkura. Ibi byari hasi ugereranyije n'umwaka wabanje, ariko haracyari ikibazo gikomeye kuko byagereranyijwe na 2.15 by'umubare w'inkura zose ziri muri Afurika. Muri ibyo birego 516, 420 muri byo byagaragaye muri Afurika y'Epfo gusa. Kimwe mu byemejwe n'abahanga kwisi bagaragaje ko kurya cyangwa gukoresha amahembe y'inkura nta kindi bihindura ku buzima, yewe nta n'indwara izwi aya mahembe y'inkura yabavura. Bityo rero kwica inyamaswa kubera imyemerere idafite gihamya bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bidukikije. Inkuru y'amahembe y'inkura ntabwo ari inkuru y'amafaranga gusa, ni inkuru y'icyifuzo cy'abantu, imyemerere, ubucuruzi bw'ibanga n'intambara yo kurinda inyamaswa ziri mu kaga. Kandi ikibazo gikomeye si amahembe y'inkura ubwayo, ikibazo ni cy'abantu biteguye gukora kugira ngo bayabone. Kuko iyi nkuru imwe yishwe kubera ihembe ryayo, ntituba dutakaje ihembe gusa, ahubwo tuba dutakaje inyamaswa ifite uruhare rukomeye mu bidukikije, ndetse tukongera igitutu ku bwoko bumaze imyaka ibihumbi burwana no kurokoka imitego y'abagizi ba nabi. Amahembe ashobora kugira agaciro kuri black market, ariko ubuzima bw'inkura bufite agaciro karenze kure amafaranga ashobora kubuvamo. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge mwabanye muri iki kiganiro. Nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment. Komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho.